Lajeng semeng pamiarsa sareng sami ring saluran suluh galang kangin. Sane kusumayang tur kapitresnain titiang ring sajeroning ide Sang Putra Yesus Kristus. Ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring ayun ide Sang Aji. Santukan sang kaningsih kapitresnan ide Sang Putra Yesus Kristus. Iraga prasida kasanggupang malih matemu linggih daw semeng puniki. Ring kahanan rahayu sukerte tur ngerasa yang galang suryani sane nyunari jiwan iragani sareng sami. Sadurung iraga mirengang sabda rahayu idani lugrayang titiang ngiring semeton sareng sami mas sekian ring sajeroning pangastawa. Duh ide Sang Aji matur suksme pisan titiang ring palungguh ide antuk anugerah galang semengi puniki. Titiang sareng sami nyakupang tangan nunggalang pikayun jagi miragi yang piteket suci ni idani. Dumugi ide Sang Roh Suci nuntun manah titiang sareng sami. Mangda je sabda puniki sayan sumeken nindihin kapracayan titiang ring sajeroning ngentasin panyungkaning jagat. Amin. Pamiarsa sane lulut asih ring ide Sang Aji. Sadurung titiang ngayang renungan puniki. Ngiring mirengang pausan cakepan suci sane kapunggel saking. Mazmur 16, pausan 11. Sanika dipuniki. Palungguh iratu matujuhin titiang margi sane ngungsi urip. Ring ajeng palungguh iratu titiang kabekin antuk kalyangan. Tur ngawinang liang salami laminipun. Semeton sareng sami sane kasuecanin ring ide Sang Putra Yesus Kristus. Ring panyungkaning jagat sane sayan pakewuh puniki. Sering pisan irageng rasa yang leleh, sayah, tur ajerih. Kebak antuk pabuat ekonomi, kesehatan, miwah pikobet kula warga sane nindih pikayunan. Sering pisan iraga ngerereh kaliangan ring sajeroning artebrana utawi kasukertan jagat. Nanging sinamian punike wantah kadi ambun semenge sani gelis milar santukan keni sunaran surya. Nanging sabda puniki ngicenin sesuluh sani galang pisan. Ide Sang Aji mebaos. Ring ayun palungguh ide wenten kaliangan sani ngebekin pikayunan. Puniki mateges kaliangan sani sejati boye jemawit saking luwihing kahanan jagat. Nanging mawit saking sapunapi iraga mesekian ring ayun idane. Ring ayun ide Sang Aji kauripan rohani duweni miwah titiang pacang sayan maurip tur mumbul. Kauripan rohani sane mumbul puniki sane ngawinang iraga kukuh, teg-teg, tur nenten obah yadiastun sungsut nandang sengkala. Yening iraga sataten nampek tur masekian ring ayun idani melantaran pengastawa miwah ngawacen sabda, iraga pacang kesuecanin kekuatan sani tanpa tanding. Boye jawantah kekuatan dewek ngeri sani medarbi wates. Nanging kekuatan saking ide Sang Roh Suci sani tanpa wates. Sang kaning kekuatan punike iraga pacang sayan sumeken tur lile antuk manah sani galang laksana yang ayah-ayahan utawi ngamargi yang swadar mering sajeroning kauripan sadina-dina. Iraga kapai ngetin rurung utawi margi sane kapai cayang oleh ide Sang Aji nuju ring kauripan. Boye jemargi sane nuju ring karusakan. Ni kemawinan ngiring ruruh kauripan rohani punike ring sajeroning panyungsungan sani sujati majeng ring ide Sang Aji. Sang kaning paswece idane margi kauripan druene pacang satate galang tur kalunganan sani kapaice punike wantah kalunganan sani langgeng ngantos salawas-lawasnyane. Ngiring iraga sareng sami masih kian malih ring sajeroning pangastawa panyineb. Duh ide Sang Aji sane mahatresna matur suksme antuk panuntun idane sane ngicening sesuluh ring sajeroning sabda daw semeng puniki.
Titiang ngaturang para mesuksme antuk kekuatan rohani sani saya nincap ring manah titiang. Titiang nunas paswecan idani, dumugi ide mapi cekara hayuan sarire, kesehatan sani becik, miwah ketegtegan jiwo ring sajeroning pasamuan sareng sami. Mai cayang talar pemargi sani galang ring sajeroning utsahe, pakaryan, miwah ekonomi kula warga titiang sareng sami, mang dejesat tate sukerte tur jangkep ring sajeroning kaperluan sadina-dina. Titiang taler nunas panyungsungan majeng ring jagat Bali puniki, jagat genah titiang maurip, mang deje Bali sata tekapi cekara hajengan kertera harje tur sutrepti. Dumugi kerame ring Bali sata terukun masih kian ring sajeroning sih kapitresnan tur kadauhang saking saluring panyungkan. Sami pinunas titiang puniki, titiang aturang wantah ring sajeroning parab ide sang putra Yesus Kristus, sang juru rahayu titiang. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang, wantah asa punike, sabda sane prasida kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide sang aji, sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus, miwah pasawitran sang roh suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide sang aji micenin kerahayuan, pabuat irage sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksme.